ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga itiyan aramidem, Enteng. Ay, pwede mo makita nga ada kacachat ka. Kan madamati pa nagkape. Itay pa'y laday ta akape Nalipatam sa mo ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatak? Adamat sekretaryak ijan awanak ko. Ay, darasumkit din. Di mo ka dinanggag ti ibagbagada, akana yun kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Darasumkit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kano nga aglangan. Alis to da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. Ay, suda puwera ako. Mangala ko may iti clearance ka. Gumawan man ni pare Enteng. Kanayon lang awan. Adak mo ta sekretariana, tatabadong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, tata. Aramidok, tapirmaan to ni Kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, Kapitan. Di na pa'y amumot, akasyan ti tawa, kanayon nga, subli-subli di dahi. Asidaglaang mo, di tabalayo, tata. Kasanungay, dagiti adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo iti panagrasarason na. Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni badong po kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Maray. Umapal ka day, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? No di kat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, Maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag, Maut. No, ada ka sa pulan da kanyak. Mabalindak mo tapok kawan dito tersinak. Kasta ka dilatan. Mapankalaang no adamang pukawkan ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan. Naggapukan samot ijay tersena, kwarog. Apay anak itak apimanaw ni Marituyang akas masursuron. Nangag ko ti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa na ngantay. Anya tinanggag mo asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis ije barangay haul. Ay, dayta ket ti kungkunak. Imbagak namin kani uncle mo amasapul akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo titayan. Awan ka di ija barangay hall. Jak pa'y napan ijay, antay. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay Uray si kamat, ada ka pa'y matlaang ditoy. Ha? Aywain, uray sak gayam, kadyak pa'y napan ijay barangay haul. May isa kabit kwarag. Apay nga da ka dito'y sangot ti Tersina. Nay, apay adamagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adaka mo't dito'y Tersina? Uray agmalmali mga dak dito'y Tersina. Ta saan ang agur-uray iti honorarium. Angam da kayo ngay. Ada honorarium yaw. Anya ka diti parikot mo aya. Apay amasiknaran kalaunay kada kamay. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday? Umapal nga. Anya ti apalak ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo Apay nga awan manin babayin may. Awan bayin yaw nga umawat iti honorarium. Nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay kadamagam tabagim Nanya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bayin. Ay di da ka malangay. Yes kay. Sikamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo, pare? Apay adiktaran na ada sekretaryak ijay. Apay di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaingak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Awan tupay paglaingam. Kahit, anya kay tinaramidam para iti barangay mo. Pasyar ka lapas yan.
Oray kumano, ipatarimaan mo kumati, lasong-lasong a kalsada. Di si kan timang tarimaan no kayat mo. Apay asyak timang tarimaan? Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan natin to na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madain. Na, ti pagsayaatan nyo ka ni Marito yang matiin to na rin. Saan kat asyak ti sipsiputan? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong Angkail. Aging lalain ti salbag. Sa pawan nakitin, ti kinalain ka. Ngam maminsan, kaslapod no mo ti bagbagana. Asino ti agal mo? Siya kuno ni Badong. Sika Oh, natataar ka nalalaing kamutlaan. apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pari Badong. Amangan ka no nga minuad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka na yun tayo asaan anak ka jutay. Awan ti umay. Nudidak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam tayo tangkail. Isu saan akong ngagdanang. At ako maipapirma, yung mawamanin ni kapitan, maray. Ngay, awan ka di ijay barangay hall, Pari Badong. Awan manin ijay. Kunak nun nyalis ng to, opisina na dito balayaw. Tamasapol pa yung umayak dito. Ti amok kat adda ijay barangay hall. Hangam ko namot nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga da iti opisina na. No oras ti trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulo sa baboy a sumanursor. Makapasuron. Ala, iba timunday ta Pari Badong. Ta ipapirmak to intun sumangpert. Sanay. Ibagak tulangan kini Apo Mayor. Akanayon nga awan ti kapitan. Napanam ka di inteng. Tapno amom, masursuron ni Pari Badong. Apay ngay? Adda ka no papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna ka no ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Salbag na dya Pari Badong. Itun kuwan puligosak ti tenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam no iso ti kapitan. Kat sika ti mapan agpapirma ngem kanayon kamut nga awan. Agar aramid iti nabangsit da dya Pari Badong. Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, anya nga taaya ti aramidak iti da dya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid na kitang opisyalis. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tangagiinom. Agkasangan nga minti may sa akagawad, Tata Badong. Apay aditada nga'y barangay hall nga giinom. Napanda ko man naginom iti sa bali Saan kit adita barangay hall? Kayo mat makiinom Tata? Naalas akitaan no dita barangay hall ti pagiinuman da. Oras pa lang di trabaho. Saan kumamot adita Kinintun malpas kuma. Inkay baga kadakwada, Tata? Sanay. Pictura man kiida. Inton kwan, ipusko ti ladawan da nga giinaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall. Barang agbalew, dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw? No di da pala agbalew alumanangan. Ijay kami munisipyaw, agralay. Yawan lat di ka mapampanunot a pagtaktaktakan. Makapasuron nga minda kita na butusan. Ijay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan ngay, ti maalukoy mo nga agralay. Imposible nga awan Ado, ti masuron kada kita nga opisyalis, tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka mat agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mat. Adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akumparat. Ay, kanayon la ka di day taapas kan. Tadi ka pa yan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikutamaya. Siyak pa'y lang ti kapitan, yun no?
Gapo ka day, tasika ti kapitan kat aramidem amin akayat mo. Kapitan nga ron. Sakti to rin, dito'y kabildatan. Oh. Ay, saan ka ko mga aglablabos inteng? Panunutem nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Ay, ada sekretarya di barangay hall. Ha? Day talatisang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Hey, awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Oh. Ay, maday at talaga ti panagrasrason mo, inteng. Oho? Awan ka tiyan mo na kita. Na, Tidak mo dar aramidin da. anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, inteng. Ay, kasla nagadumat at tataaw. Anya nga ti iririyaw da. Gail! Na, Gail! Ay, nagado ti tawi di barangay hall. Ada placard da. Ipa-impeach da ka kanaw. Anya, impeach! Kababain ti ma-impeach nga opisyal. ay, day tapay lang ti kunkunakken ka, inteng. Ay, napunuanan ti tattao ken ka. Inta ka no di barangay hall ang Gail. Ah. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango ka dagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata. Mapanday di munisipi haw. Ha! Salbag! Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ama pasama. Ay, paray! Paribadaw! Apay, anya da ito'y. Si kamat ti dadaulo da ito'y agrupaw. Kaya't may ngagbaliw kayo ng opisyalis. No di kayo pala agbaliw. Ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumanga ti makabail as sumukat kanyak? Ang damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adda madi ang mapasama kin ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala agbaliw. Iyay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat kin ka. Ay, agawid kayo kay Jen. Ada pa'y papanak. Oh, siya pa. Hoy, kapitan! Happy manaw, kapitan! Paano matay? Pimanaw ti balyo do nga kapitan! Hay, kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Gapoy ti mading aramid ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, ngampimanaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya? Mangipila da kanu aya? Day tangarod ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingka agkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay, sus. Ay, kababa inti dumawat iti pamakawan. Hanggang mas kababa inti ma-impeach. No di mo kayat ti mapan agkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya? Kapitan Banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas tati mapasamak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadinti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. Ay, diyak kayat. Narigat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay, dinak disturbain. Ta isagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may. Kontraking ka. Ay, pare. Ay, sus. Si kamot. Saan kayo nga agreklamo ta agbalbaliwak? Saan ako na pumanaw? Aramid akong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni ti aramid. No di mo aramidan ti pagrebengam, ipa-impeach da ka na talaga. Ay, pare, ikarek, agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may, nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, ikarek pare. Sana ko nga agbalyudong. Promise! Ay na, kapitan! Aramidam ti pagrebengam. Tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong.
Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka ba't nga giduron, Chip? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka magtanjawn. Nagsipngat nga rod, mate. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay ngawantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights. No kasta mabartag. Ay, isumat lagay man nakasipsip ngayt. Ay, Chip. White lady ni samot dyan nakatakdar dyan igit ti kalsada, oh. Ay, white lady talaga. Chip, anya iti aramiden ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Anya ti aramiden ta, Chip? Tumaraitan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? San ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. White lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Ngamsim maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Takrot kayo matgayam atanod. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't yan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo't nga agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita. Atunggal mabartag ni Kabadong. Pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutimbaga ken ka, Chip. Nagturad nga garamid iti madinitata ba daw? Gaputan muna nga wan ni Uncle Kao. Ay, badong, apay arumor ka manang. Uy na, sumip nga tayo. Apay no sumip nga. Ay, kita mumitin ah. Saan ka arumor? Mapan ka manin aginom. Apay alapdan na ngay. Tilanto manin aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsakmaw dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day ka nga inaramid mo, Amok Inggagarak day dyan, abinarsak. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayam amlo datarimaanin dagiti tanag. At dadalang mo dita, nakatugaw. No agronda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak no kasjay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip nget ti aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga rod na mabutang kami na mapanagrunda. Apay mabutang kayo. Awan lang ni Uncle mo, mabutang kayo. Awan mo't ngamin silaw. No nga parang manan kada kami di white lady. Nagkuna nga da white lady. At da nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agrunda? Bayan nyo ani tata badong ti agrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rod anasken nga agrunda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukwan nga aramiden na. Ay, wanan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Wan nga raw. Sige, agrunda kami atano dito'y barangay tayaw. Uray nasip ngay. Chip,
Si kansalangan ti mangituloy iti runda. Ha? Tapay? Makatrang-trang kaso aksamot tayo. Si kamay. Nasipngot lang, makatrang-trang kaso kan. Winchip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan? Saan gamot ang nabara? Ada masabat ta ka, Pritchip. Awan, panunot mo lang dayta. Anyay nga ro dahil masabat ta. Tao mo tamagmag na. Kapri amagbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dahil ta. Ang dayamot aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, Saka! Sa dinong iti pangiturungan kanya. Minat gayam tataba daw. Nagtumot kan ka. Tataba daw, nabartag ka manay. Sika ka din tayo takwarag. Wine, tataba daw. Agrun-runda kami kini John. Uray nasit ngayt. Sigilat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mangibagbaga, tataba daw. Ha? Apay nga binarsak mo, tataba daw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod dagiti alat dito yung kalsada. Ay, madimot tata. Ingkarkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ha? Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. Ay, kinasaya at ano kasta. At naganas na mabirday. Nilay. Di kayag pirdi tataba daw. Anya nga taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdian dagiti alad. Wan nga raw. Alangan nga ipalubos talagtan. Ay sana. Anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan, tataba daw. Iramandak mo da. Weno, siyak samay, ti pag-is-istoryaan niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabi anabartek ka, Awan mo't malagip ka. Ada, apay kumadi mo malagay. Ti plano, mapan ko perjain, dagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadong. Tauray siya katimulong ak anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailag. Awan, ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka, no aramidem day ta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo't ti bibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabadong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Nay, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idi adda dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti naduma-duma asabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod Yung apay aperjen na. Dadaol san ti ulo da at tao. Saan tayo lang nga ruden nagtagtagare. Idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti ngay tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Da kayo at tanod. Makita yun, dahil ito style ko adumanag. Kastay. Chip, kaslamot style ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tataba daw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay. Asino ka na kayo, ti kaya na ti madanaw? Ni Jun lang nga, tataba daw. Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking ka, no kasano ti kadagsan dagiti makadumanag? Ay, sana tataba daw. Sana siya ti pangipadasam. Sige, tataba daw. Tagngalak ni John, tadanugang. Ay, sige na. Diyak kaya ti madanog. Sana. Nalpasay. Nalpas ka na. Dinanog na kan, John. Awan matinariknak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Awan matinarik na kadanog mo. Tataba daw. Anya. Wangag paisaw, tataba daw. Kasla sipat lang matinangag ka. Iso day jayan ti danog mo.
Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang kao. Kapoy kamot gam adumanog tataba daw. Kunak mano nalaing ka. Nasken alakdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Wanantay, lapdan niya talaga. Amangan no inton mabartak no rabi kat dadaelan nan dagijay nga alad. Agronda kami intun rabi ay. Rumbeng laeng. Apay, kabutang yu aya. Saan? Apay kumakabutang may katlaklakayanain. Katwin mait, nalastog laeng agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay katlaklakayan nga rudan. Kay sumati palpalastog na nga may. Di kinalaing nakanua dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Ayawanan niya. San mo't adimanon ti danog na kini Uncle ka? Iso nga rod ako asaan arumbang akabuteng yo ni Tatayo Abadong. Wanantay. Isukit di ati butbut nganyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Taisun tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagaan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpaykit din amang bagbagakan ko na. Ay, oray asinumat talaga ang mauma ka. Iso alapdam. Tanay, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan. Agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akan kuana ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay, kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitaan tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanawd tapno maprotektaran da ito barangay tayaw. Itataawan ni Kapitan Maray. Data manayin jaon. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulas ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day tayo nalam. Sapay puraw. Tano makaturturog di ada pagulas ko. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalain. San nga rin na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka, mate? Kita am dayta sumungad. Agdiwar-diwar, mate. Ay, nabartak manan dayta. Minsamot tataba daw. Tatabadong! Papanam! White Lady! White Lady! White Lady, ti panangkita na kanyak, chip. Kat mabutang matgamit ti White Lady. Asit gamang kitay. Tapno at adda mabutang. Ay, wala niya. Badong! Ayaw, masasidag ti White Lady dito ay agaw. Badong! Ay, sos! Siyak, ti White Lady! Agsawpay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito malay! Unno gayam ti magbagata, White Lady! Umaya kun, Badong! Mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukatab diri daw! Tuyang! Ay, darasama! Apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan ako na. Ay, rikam mo adagos na itari daw. Darasay ba't na White Lady? Ayan ti White Lady. Ay, kamkamatin na tuyang. Kamkamatin na. Ay, nakurso na daan na ka ti White Lady. Dayta ka nga main, tanausam ka arumor iti rabay. Agkatawa ka pa ilang, mate. Irikam mo na itari daw. Ay, sos ba daw? Ha! Adag pa'y so White Lady amang kamkamat kun ka! White Lady! Umay ka! Ada dito'y ni Badong ka! Ay, irikam mo na ako, naknay. Ay, di naman gudbud ng tuyang. Ay, Badong!
Kunak man no awan ka butang ma. White lady lang, kasta una yan na nervyos ma. Nagmayat gayam abot-bot nga ni Tata ba dong, Chip? White lady lagayam ti kabutang na. Permiti taray na itay. Kinamat ko aging gay balay da kahit. Isumahinton sumarunaw. But-but ngan tamanain. Wain, amutan wanya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan ba daw? Rumwar kan samag. Nagkunaking ka. Kano ka darabi arumwar ka ama panagin inaw? Ay, saan itantuyak? Narigat ay. Ang mga numasabat kumanan day white lady. Ay kat sigurado nga urayan na kanday jay. Ay, dituyak langin balay. Ad-adan, asurot-surotan na ka. No dadaalam dagiti aramid mi nga alad. Ay, saan ay? Saan ko napirjain dagita nga alat? Kano iso ti planom nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuyak. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanan. Iso day ta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo ko mapinerdi dagiti silaw. Nalawag ko mati aglawlaw, kat saan ka makakita iti white lady. Ha? Kun saan nakamot akamatan ti white lady. Bayadam dagita. Tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni kapitan. Agunget day jay no maamuan na ana perde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang but-butang kumanan kini Tata ba daw nurumwar anabardag, Chip. Ayunan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na white lady, Chip. Nakabut-buti nga kadimot laang, Wan mate, isungarod akin nabuteng na kanitata ba daw? Ay na, tatabadong. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno saan ka amabalsan. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagado ti problema, Maray. Isumat lagayam akasta tilangam, Apay, Maray, anya tilangak. Ay, saan ka pa yan ang makapagsagaysay? Kasla kaririing mulat ta. Ato nga ron ti problema. Ay na, amin tayo kat adda problema na, Mare. Sika lang, ay ikatawam laeng dagiti problema. Kasta ti aramidang, Maray. Katanya ngay. Ay, kastantuman nga ron ti aramidang. Wen, kan agsagaysay ka man mat, Mare. Uray no ado ti problema. Tapno saan amadlaw a problemado ka. Ay, problema ni tuyang ko, pare. Ay, apay a problema ni tuyang mo, paray. Awaday, saan ba't ngagsagsagasay? Ti aramidem, pagsagaysaya mo, steel brass. Ay, kasla na o naglata ti pampanunutin na, pare. Anya? Ay, amangan mo't no ada ti problem na, pare. Kanya kayo mo ti problem na, pare. Amangan mo't no si ka ti problem na. Anya? Siya ti problem na. Apay kumasya ngay. Naggagata ka tao. Ay, agawid ka kay din, pare. Tayong kapag sagaysaya ni Marituya.
katawan ni Tuyang ko dito, unag. Tuyang! Tuyang! Adak dito. Ay! Ano tikat katawan dito, ya? Ay na, ag-agasak man to'y bagik a problema daw. Anya. Umay ka hindi at makipagkatawa ka kanya. Ay! Ay, nagmauyong kansan, Tuyang. Katawan day tabagem dito sa nguwanan dito Serbeng. Ay na, nagmayat gayam nga agpay sa tagkatawa ba daw. Ay! Ay, padasig mamay. Sigay. Kanya tema ko na mayat ang katawa. Uy nga raw, limag ang dirig na Tuyang. Agas nga agpaiso ti pa nagkatawa ba daw? Why? Saan niyang sagsagay-say? Saan nga agsusukat? Saan nang agsuksukat nga? Kano makabulan nun day ta t-shirt mo? Di mo pa'y sinuksukatan. Ay! Ay, wala niya. Hindi agsukata ka ito yan. Di ang sagay-saya mga round. Ay! Tunggal umay ni Marito yang dito tersenak. Kanayon anak kami suot. Iso nga ron nga idinagsabat kami. Imbagakkan ko anang nga agkatawa. Taday jay ti agas ka dagiti ado a problema. Apay, ado kano ti problema na. Isumet ti kunana. Anya ngay mo ta problema dayta. Ay basta kunana nga ado. Katsyak, problema ti saan na panagsagsaga-isay. Dayta nga rod ti kinunakkan ko na, Maray. Agsagay-say ka, kunakkan ko na. Katsapay ko maatadenggan na. Ay, kita mankit din no umay gumatang diti tersenam no nagsagay-say matlaan. Wan, Maray. Kano saan pa yan nagsagay-say? Ay, adaw tilakok asagay-say ditoy. Ada pa'y sugod ano, kaya na. Ay, bagan! Sumardin kang nagkatawa. Nakasagay-saya ka. Ay, wala niya. Di na kong katawaan. Kunamay nga agas ti katawa. Pudno man. Iso nga katawa mampay. Tapno magasa na. Ingka hindi agsukatan, tanay. Sa balin ti kulor day tapuraw at t-shirt mo. Saan mo nga minun na sinuksukatan? Nay, Maray. Agi-display ka mo't itilakaw. Yuwan, Maray. Apay, anyaya tikat katawaam. Awan, kaya't ko lang tagkatawa. Ay! Siyak ka day, tikat katawaam, Maray. Saan, Maray? Apay kumakatawaan ka? Mas daawak man kan katagkat katawa ka sumunga dito tersinak. Hey, naragsakak nga main, Maray. Uy nga rod itinaudi ngay may ka dito tersinak. Kasta lang unay tila dingit mo. Ita, agkat katawa ka mat. Agas nga minti pa nagkatawa, Maray. Imbaga ni Maribanang dayta. Kituan, padasam ka day. Padasok day. Ang katawa. Ibaga dan tukit ding agmauyo nga. Sino kumamot nga iti mangibagay ti dayta? Sige, Maray, padasam dag katawa. Kan may sa, awan mo tirumba nga katawaak. Siya man lang ang dag katawa. Ay! Agkat katawa ka, nga maawa mo agkat katawaan. Ay! Agas, Maray! Agas! Ay! Yan. Inak mangkat katawaan tatabadong. Maditel daw ko ita. Apay amaday. Nakiasawa nga rod iti sa bali di balasang armag iti abagatan. Anya? Nakiasawa iti sa bali ko nam? Iso nga rod kayat ko tagsangit ko ma. Makaluluwa nga rod ko ma. Nagsakit tinagam ko. Kinunambayag nga inaram ko. Ita sa bali ti pakiasawa na. Amom, ti agas na dayta. Amo ka. Arak. Ang tagarod din nagshot.
Anya nga rakasasawa, mate. Tak na maagasan ati marikrik-nak. Anay ka, nagsakit. Anay! Agas na dayta, kusay, pagkatawa ka. Pakawan mo ti katawa dita. Nasaktaan na nga ron, nagkatawa at. Padasam ngamin na. Kaya't ko nga ron tagsangit. May mayat, magkatawa ka. Iso ka di at talaga ti agas na. Weng, padasam ngamin na. Oh! Ay, sige man. Ngay, Ha? sige saan ka mababain? Pigsaan pa'y tagkatawa. Pigsaak. Weng, kasunay. Kasta? Wala yali ay tuloy ba? Ayun na yan, kasla matiptipay. Malah, tuloy ba? Aguri ka. Limag ang nagpaiso tirik na ka. Nagtukay. Sige tataba dong. Agiddan tang agkatawa. Marikwana. Anya ti aramiden da pari badong ijay igid ti kalsada. Agkat katawa dan samot. Anya launay nga taay at ikat katawaan da. Mas dawak nga rod maray no apay. Makapaakar mo ti panagkatawa daan niya. Oray si ka, maakakaran ka, maray. Kunak man syaklaan. Kasla kayat kumutan ti agkatawa. Wen nga rod, maray. Agkatawa tamutin Wen Ay, biyag aya. Makapakatawa at talaga. Napan ka lagi matang ejitersina ni kagawad ko anang. Ang manyat urasain. Ay, napanak gimatang iti dos asuka. Day talat ginatang mo. Ay, dos! Kasano, katawa kami akatawa ka ni kumarik akwanang. Tapay. Anyat kinat katawaan nyo ngay. Ay, naan ano day tangipin mo, inteng. Bungal kamutan. Dinakman katawaan. Naikat nga ron, di may sangipon ko. Ay. Jak amaw, takilatan natin. Ay, hawanan. Bungal kan, inteng. Katawaan nak nga. Ay, kat makakatkatawa akmot nga, men gapo iti langam, inteng. Ay, bungal, alakay. Ay, kakidag luton. Saan aday ta kumanatawa ti aramidem? Ay, wen gayam anya. Inak gayam agluton. Ay, agsardeng ka nga katawa. Maruruda kunday. Ay! Gumatangak man iti sardinas, maray. Sardinas lang nga rodan ti sidaan nyaw. Katawa ka pa'y lang nga katawa. Uray sardinas ti sidaan mikin ni badung kaw. No naragsak kami nga agsida. Kasla kami nagsida iti lechon baboy, maray. Kastagayam. Wun, maray. No ada sa bali ang makakitakan ka, ibaga dangag mauyong kan. Uray ibaga dangag mauyong nga. Tanaragsakak man. Sa bagay matkit di Oh, at itigat gatanga pa sardinas. Thank you, maray. Agyamanak dito'y lechon asidan may. Lechon? No naragsak ka, maray. Lechon ti panagkitam iti sardinas. Wahay! Mangantan ba dong? Umaikan! Ay! Ati si Daita. Daita, sardinas. Mayat to yan. Adaw, ti kanay. Una, naragsak tagayam amangan. Ay, nagmayatan nga ti mga no naragsak ta. Inteng, mangan kan Di mo mulagatan dayta ilutok asidaan. Takukod ti baboy dayta. Ay, kasano ngay amasida dayta. Ay, kat, kinitam angal ngalin Apay, problema dayta ya.
Mabuti nga kung nga kinit. Mga no, maipurwak pa iti duma ang ngipin ko. Ay, anya. Ay, dinakman katakatawaan. Basla kaya't mo amay kat amin ang ngipin ko nga. Ay, kat, no mabutang ka nga agkinit. Ay, siyak lang arudan at imangsida iti inlutok. Apay, naglaing kat. Ala, mangantan inteng. Di mo sayangan ti sidaan. Jakayat. Mabungalanak to manin. Adanton akatawaan na. Nasayata da kayo nakakagawad ka. Rugyan tayong timiteng. Nay, apay nga'y kapitan. Kanya nga apay asasawot. Bungal kamot taon, sapay di tasangaw. Un nga rod. Imo na, may salang tinaikat. Hindi nagsidak iti ko kunti baboy. Dua man din tinaikat. Iswatalon. Nakakatkatawa ti langam, kapitan. Makakatawa ak iti langam. Tidya agas ngayon baga ma, tatabadong. Awanan ti sakit tinakam kaw. Ay kat nasayat ano kasta. Sinurot ko din baga mga katawak iti 3 times a day. Kasla ka nagtumari ti agas Kay sumakunam. Kahit kumusta ti marikirik na bitangay. Ay nalagaanin na. Ma'am, tatabadaw. Anya na ita. Panagri na ka, mabalin manin nga agaran mak iti sa bali abalasang. Ay katuwin na. Nagado dita babalasang nga mabalin mo nga naman. Anya na dya tukay. Kasla tukar ijay kasaran na. Ijay bagatan. At kasarjar ar magkabalasang. Anya hindi marikirik na bita, kuset. Ay, naragsaka ka. Kino naawat ka, nasaan ada kami ti para iti tunggal may sa. Ano ngay, mas napipintas to pa iti mamamok. Oh. Ay, agkatawa kan tumanin ang araw, dukas ta. Wala! Agas gayam, agpaiso ti pa nagkatawa. Ay, mababainak. Jaksa kayatan ti sumango kadagiti people in the world. Nay, apay ang mababain ka ngay pare. No sigod Mike, nga awan babain ma. Mariknak nga ron tibain. Gapo iti daytoy. Bungal a kapitan. Kita ta oras si katawa ka. Ay pondo mo nga minabungal ka pare. So mabainak no ada masabat ko at tao. Katawaan da. Gapo iti pan nakabungal ko. Oras siyak pare. Katawaan ka Mike. Tuno ko si kati pagipapasak iti sakit tinakam ko, nay. Ay, saan mo tin na pare? Apay kumasak nga. I will hurt you, makitab, nay. Ay, umadayowa man langin, pare. Narigatan, ti madanaw. Kasano? Ay, bungal lang nga da taon. Katawaan nakpay laang, mate. Amom, ti agas na day tamarikrik ng pare. Ha? Anya kumangay, ti agas na. Agkatawa ka, pare. Sige, padasan. Ay, marurudak nga raw. Pagkatawaan nakpay laang. Di kasla agbagtita kaon. Padasam ngamin pare. Ay, no saan nga epektibo? I will hurt your rupa. Wait, pare. Sige, agkatawa ka. No kaya't mo, kumpasan ka. Anya? Kumpasan na kakasla gitara kan agkanta? Wait, malah, agkatawa ka. Agkatawa akas tipla. Kumpasak itimak, pare. Kasla activate. Up. Mayat sagal pa isupari Ay sus. Mayat ko nagtumay. Tamala. Agkatawa ka lang paray. Aging gamagasan ka. Nagragsagaya matalaga ti biyag dito'y rabaw ti dagatuyan. Uray no adaw ti problema niya. Una, tanaragsak ta akanayaw. Mayat gayam no nakaisam ka niya. Una, agkatawa tasag paminsan. Namiris ka, ngawan gayang problema ta. Adaya, awan mo ti amaw. Way, nawan to yan. Iso nga agkan ka, madam. Ay, badang. Ay, kabaranggayan. Rumbang, anaragsak tayo lat na. Uray narigat ya, ti adda, apanagyan. Ala, sigay!
Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.